kodwa-ke ukuthi aphela amasela hayi vele khona amasela kodwa hayi isele lintshontsha umphefumulo libi ngoba untshontsha inkomo into enkulu kabi hambe uyidayisela omunye umuntu enza umsebenzi wokubuyisisa inkomo yokuntshontsha omunye ashade ngenkomo yokuntshontsha okusho ukuthi uma ushada ngey'nkomo ulobola ngey'nkomo zokuntshontsha nalowo nkosikazi ntshontshiwe ungathuki uma esehamba uthi walobola ngey'nkomo zakho uyabona uzobika la kumina uthi baba ngiyabenzela abakithi umsebenzi kepha ngokubona ukukhanya kanti usho imisebenzi yenza ngey'nkomo zokuntshontsha imbuzi zokuntshontsha abantu asebengali bayibukeli into ethontsiwe usukuyigqilaza nje ugqilaza nalo muntu ohambe efuna inkomo wathi wena sewayidla ngiyafisa izweni kuphela ubusela kuphelele nobugebengu ngifuna-ke njengoba nihleli la nimbathe imvunulo kaZulu ngifuna nibe nimbathe kanje kuyasiza ukumbatha kanje njengoba bembathe kanje abasenalo ulaka abasalwe ukulimaza omunye umuntu sebeyakusaba nana ngisho ngisaba ukulimaza umuntu igazi liyasabisa kodwa ngephutha lapho ngiyangifisa la-ke ukuthi ngelinye ilanga mhla ngifika la nala ekhaya kuyambathwa kanje khona yamalanga ngibathwa ngawo kanje niyombatha kanje ngiphuthe inguweni ingubo yomdabu le esayiphiwa uNkulunkulu yanimema bafowethu wethu nani